biti u sadašnjem trenutku, to je, mislim, to žele postići budisti i sve valjda religije ovog svijeta, ali biti u sadašnjem trenutku. Mislim da je to ključ svega. Kad uvježbaš određeni lik, shvatiš njegove neke obrasce ponašanja, vladaš sa tekstom, situacijom, prostorom, svime što se događa, je zapravo vrlo neprirodno je glumiti. Jako su rijetke situacije kad to nekako dođe zbilja prirodno, ali jako je neprirodno. I onda kad u tim neprirodnim okolnostima ti uspiješ stvarno biti tu i proživiti te neke stvari, a to možeš samo ako nisi opterećen da bi eventualno mogao pogriješiti ili da si eventualno već pogriješio. Samo u tom trenutku se može stvarno desiti da se između dvoje ljudi stvori energija koja je zapravo ta gluma o kojoj mi pričamo. Mislim, s jedne strane, znaš, vidimo ogromne plakate Victoria's Secret modela koje su u grudnjaku, pa niko o tome ne priča. Ali ako vidiš slučajno bradavicu ili mušku ili žensku, nebitno, na sceni, onda ćemo sad pričati o tome kao nečemu što je tabu. Malo je to licemjerno, zar ne? Ljepota glume i glumačkog posla u tome što je zapravo vanjština sasvim nebitna. Zbog toga što ako ti nosiš neku istinu u sebi koju kroz neki lik progovaraš, mislim da je to puno bitnije od pločica ili bilo čega drugog. Došao sam u teretane, sad kao, da, mislim, u Splitu su svi kršni, ogromni su i sve. I sad kao bio taj jedan frajer koji je nešto kao puno upirao u taj gornji dio tijela, malo manje u donji dio tijela. Ja sam ga pitao kao, a čekaj, zašto kao preskačeš noge? I on rekao, pa neću nogu na šank metnuti. Tako da, evo. No da, youtuberi su puno veće face u očima klinaca nego ljudi koji rade u ovim serijama nekog dnevnog formata. Znaš, mi živimo u Hrvatskoj i to je jako malo tržište i tu nema zapravo negativnih side effectsa. Što više, sva moja interakcija sa ljudima koji me eventualno prepoznaju su strašno simpatične i jako ugodne. Zapravo mi je lijepo to što se događa. Nije kao u vrijeme, ja mislim, kad je Zdravko Čolić bio mlad pa mu se događa, nije da uspoređujem sebe s tim, nego mislim da je to tad bila jedna neki kult ličnosti čega danas više nema. Ne znam ko danas uzrokuje takav neki efekt. Nekog ludila ili američki rang zvijezde, Beyoncé koja ne može šetati normalnom parkom i slične stvari. Mislim, evo, mi sad ovdje snimamo, tu je jako puno ljudi, niko živ me ne prepoznaje, jer objektivno. Influencer, ljudi koji mene prate na Instagramu me prate zato jer su me vidjeli na malim ekranima. To nije da ja kao sad stvaram neki sadržaj koji onda oni prate. U tom smislu vrlo poštujem influencere jer mislim da je jako teško zainteresirati ljude sa sadržajem koji ti stvaraš u svoje 4 zida ili bilo gdje drugdje, tako da u tom smislu imam veliko poštovanje neko prema njima. I sebe stvarno ne smatram influencerom jer ja ne radim nikakav sadržaj. Ja se stavljam, to je neka moj osobni prostor virtualni u kojem ja stavljam nešto. I normalno kad ulete sponzori slobodno se javite, onda stavim neki sponzorirani post. Mene se nekako stalno stavlja u taj neki kontekst osobe koja je modno osviještena. Ja stvarno ne znam šta to znači i dalje. Prvo, ne vidim boje. To je, kao u kartonu mi piše da sam potpuno daltonista, ali nisam, vidim neke nijanse. Tipa vidim da je ovo, vidim to. I u principu, ja odluke donosim u roku 22 sekunde. Znači ja sam sad, kao kad sam se išao oblačiti za ovdje naš razgovor, trebalo mi je doslovno, došlo normalno, ovo i obukao sam to. Nemam neki plan i mislim da, ne znam, Miran Kurspahić se bavi ozbiljno modom jer on se kostimira zapravo za svaki svoj neki javni appearance, to jest pojavljivanje, ne mogu govoriti hrvatski. Ja to ne radim, nego meni je drago što se nekim ljudima, što me tako percipiraju. Kupio sam jednu košulju u second handu u Parizu, evo to mi je kao najcool priča što imam vezano za isto na cvjetiće, nije ova. I s njom sam baš zadovoljan. Super mi je što znam da takvu košulju će imati rijetko ko, zbog toga što je napravljena prije 30 godina negdje. I ja je sad imam doma. Moja mama ima nevjerojatan ten. Ja sam naslijedio
jedan dio tog tena, tako da stvarno se nikad nisam trebao brinuti. Nisam imao nikad prištiće, nikad nisam imao nešto što bi trebao posebno tretirati, tako da nisam možda, imao sam tu sreću da se ne moram brinuti oko toga. Mislim. U jednom trenutku sigurno kad počnem stariti, budem stari tašti glumac, onda ću vjerojatno tretirati lice s nečim, ali za sad samo skupljam informacije o tome.